khong choi thla kan lo thleng ta I se zo te chan la kan lo lom chowa tun ruma hian Russia Ukraine in dona aral thuam US Tomahawk man hian Russia red line apal tangani chuwangin Ukraine in an deal mek US ral thuam zinga mi Tomahawk hi Ukraine in mangani chuan Russia hian phubalak nan ana thayang berin ral thuam lian mangin anuai don ni in langa hemi chungchang hi han ngai thlatiang kan hre tangin kumli don lai mai Russia Ukraine in dona kalta nia heta hian a tran tira chuan khothlang ram kai hruai nei to te hian Ukraine tan ral thuam kha an thon pop ngam lova Russia chet vel dan an thira an han zirchian te po kha nga ya Russia kha na vo reng boka maro chu ral thuam te naw darput missile an tiang chi mangten bulan an trana athikhan an thon lian tial tiela Russia hian vo khan na nen in ron thona nei chuan ti in vawna chi rang an chak chuaka maro chu an thon lui zela Russia hian phubala na kalpui ve bok ma se in dona lian chua tir hi Russia hian adu lo ni te pon langa ain veng ve viau mai boka thlona hial mai thon na ni ta a tengte thlona te air defense te Russian jutiang in ron thona nei chuan ti in vau khan na pe chungpon khothlang ram te chuan tuna chuan thlona te air defense te khovela ral thuam tha nia an ngai te an thon lut ta ani kha Ukraine hi sarkar rol ho sarkar lian ho in ral thuam an pek lu tam ber an ni tameka chuti chung chuan Russia hi an la ne hlei theilo chu hani ber mai a chan chu nei to ral thuam tha US pon dollar lu le ding on somruk chuang Ukraine tan hin a thon lut to nia tin nei to member tam takin Ukraine tan ral thuam an thon lut boka tun lai ral thuam tha an thon luta amai ro chu indona ma hruai tu jok chu Russia la ni reng tho mai te hi thilmak ve tak te po ani na china omani engpo ni se han soi zel ta ila Russia chuan Ukraine in US nela an deal mek long range Tomahawk missile chu uluktekin an fia mek tian soya hei hi kifin an mangani ufai chuan Russia chuan na zokin ana theng berin changlet ngei don ni atarlan ni he Tomahawk missile hi long range cruise missile ania Russia ram ril tak akap lut theidona Russia ram chung ril taka an hun ma te heng Tomahawk hian an suasam theidona ni US President Donald Trump chuan August thla Alaska a soihona naya khan President Vladimir Putin an indona akal chhopui zel ani chuan Russia laka phubalak na lian jok kalpui turin Ukraine thlopna akalpui don ni khan soya chumi tur chuan engral thuam nge pek don tiro tarlana ni lova ral thuam tam tak Trump hian Ukraine hena athon ve ta ni kha media ten an komna Russia sarkar thupong tu Dmitry Peskov chuan hengral thuam te Russia ramrul jok ka phak angte US in Ukraine hena an thona chu Ukraine in mangani chuan game Ukraine tan danglam na thlen tu ni don lo ni na soya ma se hetiang ral thuam hi ki fina mangani chuan Russia tan chuan paljam mai chi ni don lova red line paltlang tu ani don ani ti in thu chuan siam ani he Tomahawk ina Russia ramril jok aka theina tura target bot seina lama hian US chuan Ukraine puyangai dona chutianga apuya ni chuan red line pelna ani don ani he indona US enroll na ani don ani ti in Moscow chuan thu chuan siam bok Russia hian intermediate range nuclear ral thuam siam chu atran meka chutiang missile te chu khothlang lam ram ri atanga hnai te ada thayani thu Russia chuan a soi bok ani Telegram post a chuan Russia President Vladimir Medvedev chuan hetianga khothlang ram te an ron in rolani chuan mitam tak thi theina ral thuam hang turin mintur luiti na ni don ni ti in lo soi to bok US in Tomahawk chungchang adin munle Ukraine athlen natura Ukraine thon chungchang a hian thu thareng engamo oma Ukraine hen engral thuam nge adila engtin nge US yana chan let Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan karmasa United Nations General Assembly neina a New York a drama thu soi zonu khan he missile hi US nena adil nia tarlan ani he mi ma hian Joe Biden a kai hro US sarkar khan Putin nena inkar boruak thalo takan nei chhozel lai khan Kiev chu US ral thuam manga Russia beina lian jok kalpui kha lo khapa Russia ramril jok ka blo tur khan Joe Biden khan Kiev kha duwa chutianga ta na ral thuam pekte manglo turin Kiev chu an ting he ni kha Ukraine chu anram Russia na alak sak chunglai hmuna Russia installation la sipai mun beiro phal sakania karmasa khan Zelensky chuan Trump nena Ukraine tranpuina turin ral thuam kap thui theijok adil ti tarlana niya hei hi Russia ramril jok beina tan an ruam man ni in alangani
abikin Russia na energy resource an nei ang chi lian tham tak tak target nan Ukraine hena man ngei rin ania chutianga ni chuan indo na Russia ti chaklo thei tur le an tuan ti fum thei tur chu an oil bomb pui ka chiat sakani thu Ukraine lam hian an lo tar lang to boka chutianga ni chuan Russia oil mun pui an oil thit fim na mun poimo angte an chut chiat sakhem hemani chuan in Russia chu he indo na hian akut tha chakdon to lo ti na hani chulni khan Fox News in an kom na US Vice President JD Vance chuan US sarkar chuan tu na hian ki fina an ngen tomahawk thon tura min ngen na chu US chuan angai tu mek ni na soya JD Vance chuan chip chiar jok in a soilo na Trump hian final determination ala siam don ni in a soi bokani Donald Trump hian thutluk na ala siam ang hati heti la hian Ukraine US Special Envoy Kate Kellogg point chulni tlai khan Fox News nena hem chung chang bok hi soya Ukraine chuan tomahawk missile Russia ram ril jok ka phak chutiang ral thuam an dil mek thu tar langani kha Trump administration chuan Kyiv hi Russia ram chung thuk taka an ral thuam man phal sak turin ruah manan siam mai theini khan lo sei to ni hei hi Russia norna na drama malak na chikhat ni te pon langa inbiak ramna dokan ron kil turin Russia hi norme kan nia chutianga antilawani chuan Russia ram ril jok ka phak ral thuam tha te US chuan Ukraine hena ape mai thei ti thuthang media tam tak ten an tar lang choi bok tomahawk missile chu engang missile te renge hanen lokila tomahawk hi long range subsonic cruise missile ani a long atanga ka chua thei ni a tuin hoi long atanga ka chua thei ni boka Russia ram chung thuk tak ka phak tura ngai ania deep strike anti chutianga chung ril thuk taka beipui thlak theina kalpui thei hani KM sang khajan hi somnga atanga KM sang ni janga inkar ka phak ni in soyani sipai bunker rangchi target khong tak tak lu chua thei tura siamania natakina puaka chaktakin na thok thaya warhead akin tel hi thok chak viau bok tomahawk te hi an thlok chak boka niam te altitude niam te po an thlok thei hei tak hi a thatna pakhat ni in raiderina an man fu harna chan po an rengani US Navy hian kumsang kha zuko somsari chau khan tomahawk hi an mang tana tuna hian heng missile te hi US ral thuam siam tu RTX chawin an siam to engwangin nge Ukraine hian tomahawk an du na chan cheta gang khan ki fian hun rei tak chung Russia ram chung ril jok thuk jok beinan long range missile ang chi khothlang ho hena an lo dilin an lo ngen to ma se North Atlantic Treaty Organization NATO chuan ki fina an dil Russia ram ril jok ka phak ral thuam hi pe kan rem ti mai lovani kha chutenga an pe an mangani chuan hein do na hi boina lian zoka NATO ram ron kang kai thei tur din muna adin tir tu ani don ni nan nga yani kha hunakal zela tren khat chuan Ukraine hena pek mai han du to Ukraine chu an supply thin dana khap angchi restriction Russia ram ril jok kap lo tura an ti te NATO lampo hian an thladul ve tial boka Ukraine hena chang chuan in ram ril jok ka be pui thlak na kalpuin an drone te pon tir chuak nge ani kha nikum November tha President Trump atop ma kar tlem te akhan Joe Biden khan US missile man khapna kha ti zia oma he hi chan pakhat chu Donald Trump an presidential campaign a kalpuina khan Ukraine thlopatum lo thua soi wang khan ya khamia wang khan Biden khan Trump top don lama khan Russia ram ril jok ka nan US na apek ral thuamte ki fi 3000 man khan phal sakani kha kum sang nile somni pathum me tha khan UK chuan British le French siam Storm Shadow French ramaskel panti chu an pe chuak trana Ukraine tan an pe an supply trana ni kha long range missile chi khatani a warhead keji sang kha jathum thleng a phur thaya KM sang nile zanga bor vela ka phakani kha oga sang ni somni pali khan UK point Kyiv chu Russia laka direct aral thuam man halo phal sak ve to bokani kumsang he somni pali April tha khan US chuan Ukraine hena army tactical missile system ATACMS anti chuan thona hei hi long range surface to surface missile artillery weapon system ania KM jathum thleng Russia ram chung KM jathum thleng hei hian an ka phak ta hani an target ka an phal sakchin po hi hla tela ma se Storm Shadow le ATACMS system pani hi tomahawk ne na khai khin chuan arrange le apuan zong explosive a chuan an nep jok hle missile thatak European ramtang rual tena an siam ka dik tak Storm Shadow te hian nia maro chu arrange CKM jathum hnuailam ani Ukraine hian a tran rual pui ramten Ukraine general thuman pek man na khapna an siam chu su turin lo ngen fo to ani an mani drone missile system ten
ยูเครนhi chuanin Russia ramril chaw kan bei all lo thung ani kha maro chu khotlang hawin ral thuam an pek mangin Russia ramril jok bei anla khap saka achan chu nei to ral thuam manga Russia oil bomb pui le uncritical infrastructure angte Ukraine in a be ani chuan nei to chu indona zuang lut lo thei lo din mara siam thei nia tarlan ani Kiev chuan KM zaruk somnga vela hla target ama drone siam hangte pon an lo kalpui to target an lo chu to boka kha natakin Russia khana chanlet pha rengani August la khan Ukraine hian Flamingo an tlang zara hi missile chuak thar ni in KM sangthum thleng aka phak ni in Ukraine chuan anga ya soya ma se hi Russia be nan Ukraine chuan mangta em ret ani talovani King's College London analyst Marina Miron chuan Al Jazeera rildanin data an sera tanga chutin Flamingo hian ataka chuan Tomahawk iron range le destruction capabilities anei thajok mai thei ni na soya Mase Ukraine chuan US missile hi strategic regions wangin a deal zel ni na soi Russia nengtin nge a chanang ti en hani mai thai a chan chu hetiang Russia ramril zo kap phak ral thuam te Ukraine in mangani chuan ral thuam lian le hlo om jok mang turin Russia chu an nor ti na hani thai ani engponi se ki fian Tomahawk ral thuam hi adong ani chuan mithiam te soidanin Ukraine hian na satakin be pui thlak theina anei dona Russia ramril jok le zau jokin be pui thlak theina nei theidon ti na ni Ukraine leilunga tangin Russia ramril jok ka pin Tomahawk te khan tir chuak thei ti na ni tunan ka phak lo tam takan ka phak to don boka chutianga nei chuan sipai hun pui logistic hub te airfield te command center te po Ukraine chuan an target theidon ti na ni UK thingteng Chatham House Russian military expert Kergil chuan Al Jazeera hena missile hian Russia frontline Russia defense tactic po ati boy phadon ni na soi sipai installation poimo tak te be pui thlak theina hnuaian omani chuan Russia chuan matong lama tangin hnunglama ral thuam te a chhop chu angai dona a hnu ki rangai dona chu chuan in dona ati tron fum theidon bokani US Tomahawk hi Ukraine hian a hmangani chuan US hian Ukraine hena tirani chuan enge ngong om thayang Russia hian engtin nge a chan thayang Russia chuan khotlang ramten Ukraine an thlopna chaktaka an kalpui chhojela ral thuam tha le Russia ramril zo ka phak an thona ni chuan chu chanle da ni ngei don ni na soya karma sa khan UNGA a thuwa soya Russia foreign minister Sergei Lavrov khanin Russia din mun kha soi chiang hle Russia lakaral thuam emo thlona emo kan ral thuam eng po ka thlaka ne beyan ni chuan ana theng berin Moscow chuan a chanle tur thu kha soi ni Moscow hian khotlang lam hian vo fowa maro chui hi scare tactic angin an lantir in soi thaina le in room thaina chutiang tactic satle te po chu nia maro chu asoyang taktakin ral thuam len taka Ukraine bei hi athleng ve fo bokani khotlang ral thuam an hmana wanga Russia na Ukraine laka be puithlana len taka kalpui hi soi tur om nual to bok khotlang lam expert thren kha chuan Russia hian engkim hi red line ani antia nuclear option hi akalna tur ani lo ni in kan ngai ti nan soi Russia du zong hnung ber chu unified bloc ne na in be ania habik takin US nen achan chu engang taka chhen rap thlak nge athlen don an hriat wang ani tin Russian pu ve bokani European Russia an vo hiang tin nge an chan le Europe roi tu te hian Tomahawk chungchang sui hona hian engma an la soi rilova ma se tun haya Russia drone le aircraft ten an airspace an ron lu chil fo wang hian boinaril zo kan nei chho mai thei konta kang khan Poland chuan an ram van bo ro ka Russia thlona drone te ron lut ni khan an soya Poland hian drone somni vel Russia ron tir nge ni an ngai chuan lo kap thla ani kha tin Romania te Estonia te pon an ram van bo ro ka Russia drone ron lut ni an soi ve boka Russia le Ukraine in kara tu na hian borok so sang taka omani kha Estonia chuan MiG-31 jet pathum Russia thlona MiG-31 pathum aron luta minute som pani chung vel an van bo ro ka ron lut ni khan an soi ani Denmark chuan an airspace an khar boka a chan chu drone an mu wanga nia an ram van bo ro chunga drone tu khalnge thriat lo kha aron lut ni an soya Kaminu Khan Airport enge mozat an khar bokani Romania Latvia Norway Germany le France te point September thla khan rin hel tur drone an van bo ro ka an mu thuan soi tiang chuan Russia lamatranga nurna niom takalang drone manga ron room thaina ang chi a thleng chho me ka nia Russia ro chuan an hnial viau ma kan ti ni lawan tia maro chunei to hian Russia thil ti veka an ngai thungani he hian bo rok tang tak om chan pakhat chu hani mek bokani
chu tiang boro ka ra chuan in Ukraine hi Tomahawk missile pe kani don nia tarlan ania tianga pe kani tak tak ani chuan emo Ukraine hian a hmang tak tak ani chuan kem sang chuang Russia ram chung ka phak ani wangin Russia hun poimo angchi sipai mun te an oil mun puite aka phak dona chu tiang ani vai chuan in beina lian tak chu a chuak ngei don boro ka hluai thei don ti na ni engponi se kan han du to kang hemi chungchang hi kan ngai venzel dona he channel a hian engponi se khati china khan kan du tok photanga he channel hi tunai khovel thil thleng hlom khat deuh hleka han zuina han thlur bing na atan kan hmang chho dona hetiang hian news rang ni lo thil pakhat han chui bing nga yang deuh te ti chuanan kan hmang chhun zom zel don nia ole du tok photang minor thlir zel don nia